Za Volkswagen prihaja nova doba. Doba, v kateri bo 45 let staro Golfovo vlogo počasi začel prevzemati električni ID.3. A eno so pompozne besede predsednikov uprav, raznih vizionarjev, drugo pa revolucionarne izboljšave, ki resnično spreminjajo naš mobilnostni vsakdan v avtomobilih, kakršen je Golf. Tu je osmica. While working on Golf, we do have previous generations always standing around just to remind us how important the model is and having this feeling of the Golf DNA in the air. The first generation is there all the way up to 7th generation, and we always take a look, how it was done and what was the spirit of these cars. We do use digital technologies, but also we work a lot in clay as well. And for instance, when you see it here, all the surfaces here, they are sculpted, and we do feel and touch the models when we are working on this model. Pri obliki Golfa je seveda bistvenega pomena, da Golf ostane Golf. Že na prvi pogled. We have some elements that are communicating what Golf DNA is. This is a significant C-pillar that is running all the way and then brings a lot of power to the body. Another very important point for us is the shoulder line, the way it runs throughout the whole exterior. In a new Golf, we bring it up, and then what does it do? It stretches the whole car wider, and then it connects from the back all the way to the front, keeping the surfaces very clean, very iconic and timeless. In Golf je stalnica, zato ima pravico na glas povedati, kaj si misli o modernih avtomobilih, o CUV-jih in SUV-jih, medtem ko imajo moderni avtomobili višji nos, ima Golf nižjega. We gave it a little bit more edge. We're bringing all the line work over the edge and to the side, and you have these elements that are helping to make the car look even wider and more present on the road. V notranjosti je Golf povsem digitalen. A preden se začnete pritoževati, kje so gumbi za glasnost in pa za klimo, poglejte to. Mi menimo, da so to spremembe, ki so narejene z glavo. In eno je pripraviti tehnično revolucijo za motor, ki ga bodo kupovali le kupci najdražjih različic. Drugo pa je narediti revolucijo pri motorju za množice. In v Golfovem primeru revolucijo pomeni 1,0 trivaljni bencinski turbomotor. Gre za povsem novi motor, pri katerem je, kot pravijo, prenesena samo oznaka. Še posebej pa zanimiv pa je v verziji E-TSI, ki je v primerjavi s prejšnjim motorjem vsaj za 10% bolj varčen, a bistvenega pomena pa je, da je bolj udoben. Udobje mu zagotavlja tale baterija, ki je nameščena pod sovoznikov sedež. Po zaslugi 48-voltne tehnologije avtomobil med vožnjo precej bolj rekuperira. In ta dodatna energija, shranjena v tej bateriji, omogoča, da avto med vožnjo motor non-stop ugaša in prižiga, in to povsem brez tresljajev. Tudi start-stop pred rdečo lučjo je povsem brez tresljajev. Prednosti pa se pokažejo tudi med parkiranjem, ko DSG po novem manevrira precej bolj nežno kot doslej. Golf torej ostaja kreposten tudi v električni dobi. A nadvse tehnično kompetenten ostaja tudi Volkswagen Passat, po novem povsem povezan v splet. Kaj nam ta povezava pomeni pri vožnji? In ja, brez GTI-ja pač ne bo šlo.